Lajang Desa Nugaralis tuh sahabat. Garulis carantik tuh. Saya gadis Turki anu kantos viral teh atau ieu teh dina TikTok. Sok atuh. Dah ya Pak Uus ya, Pak Uus ya. Pak Uus sahabat. Halo Pak Mun. Tuh, keluarga ya Pak Mun ya. Nah, Bos. Dinten ieu vendor ada bertugas Ronita Wedding Planner, Revati MC, Aida Makeup Artist, Ronita Wedding Gallery, Ronita Dekorasi, Ronita Fotografi, Family Catering. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Terus untuk telepon tolong ikut nomor. Saya sahabat artis. Halo artis. Harus hadir di kota-kota menentang kesimpulan beberapa. Bulan berjuta alat isi. Alhamdulillah, SPT dipersiapkan cita para positif. Sekali satu rumah harus merawat. Ngajari abdi dirangkul mama di rumah. Sebelumnya terhidup kena salah. Doa diucapkan mama selalu. Allah. Kedalam itu diucapkan ada yang bersedia di bawah. Sebelum beliau terasa hidup terjebak, maka dia lalu bapaknya dipeluk bapaknya. Bapak ini abdi, elmun ke bapak. Pantas kenapa mau dikali kritik adik nyimponan koyok abdi. Ia adik ada berkaya. Mengitu kami kesan membalaskan jasa mama selipap. Bapak jenis paling besar.
akhirnya partina Allah subhanahu wa ta'ala mangga agar sekolah sehidup yang terumit timbul ada masalah semoga secara yang baru masih cukup capai ibu dan mencapai ibu kita bertanya para warga sadayana hari orang dumajan ke Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dosa-dosa orang anu pratus kalangkung dihapunten ku Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang andumpang doa ke calon panganten mudah-mudahan di pertikahan sadek ade Irfan Setiadi kaning panik Sri Wulandari pertikahan marantanana sing dijantankeun pertikahan anu sakinah mawaddah warahmah begitu nah urang dumajan ka Allah subhanahu wa ta'ala ku ngucapkeun istighfar sareng 2 kalimat syahadat sasarengan panganten ngiringan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kami saksi bila kesempatan ini tadi Bapak Haji Kusnia buka dua Bapak maka pandangannya di musyawarah serius sebenarnya tadinya jangan ada wenu kapayun Bapak Wali Pak Haji Eman menguatkan mesin kuring biosrat alamat yang paling penting itisol nyambung teka emang bukan kata di sana. Sadarek ada Irfan Setiadi tidak perlu cepat-cepat ancang yang paling penting kena antara ijab sareng kabul kontan tarima sakuma anu parmus diapalkeun 2 minggu ka tukang Siguring percaya 2 minggu ka tukang sadek ada Irfan geus ngapalkeun kangge kabulna nama teu kedah kusim kuring dicobian heula tapi bisi geumbeur mah urang coba anu sakalinya pulang makan ini yakin 2 minggu geus ngapalkeun Bapak Wali sakecap sengkun sakecap Bapak Wali nu penting niat nah Bapak Wali midahkeun anu janten putra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ade Irfan Setiadi. Bapak nikahkeun putri Bapak. Putri Bapak. Pani Sri Wulandari. Kak Ande. Dimas Kawinan. Bu Artos 15 juta rupiah dibayar kontan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafini wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukallahumma al-ijabah al-fatihah. Anyangakeun mas kawinna Mang Artos ageuna 15 juta rupiah dibayar kontan, mangga nyangakeun. Nampi Aade Irfan, suamiku tersayang, atas mas kawinnya, mudah-mudahan manfaat, maslahat, dunia, rawa akhirat. Upamnya ya izin AA, insya Allah sebahagian harta abdi pada diinfakkeun di jalan Allah. Nampi mengacangakeun ing pani Sri Wulandari titipkeun heula ka pagar ayu atau nepi ka petugas. Tangan hormatkeun Sri. Tangan yang enakin atau sekali atau 3 kali bios 3 kali oke sekali deh. Mudah-mudahan manfaat, maslahat, dunia, rawa akhirat. Upamnya ya izin AA, insya Allah sebahagian harta abdi pada diinfakkeun di jalan Allah. Nampi mengacangakeun ing pani Sri Wulandari titipkeun heula ka pagar ayu atau nepi ka petugas. Tangan hormatkeun Sri. Tangan yang enakin atau sekali atau 3 kali bios 3 kali oke sekali deh. Iwat tegasna pangganti abi pegawai pelap abi hiji anjeuna ka Pengadilan Agama abdi maksakeun sapenuhna kanggo Alhamdulillah sudah kesempatan isi acara terus menjadi program semoga dikawinkan. Semoga berkualitas. Wow, luar biasa ya. TTH boleh berdiri, silakan dilempar ke belakang ya. Siap. Persiapan yang ada di panggung semua keluarga. Devani, Kang Ade boleh silakan berdiri ya, dilempar ke belakang. Saya boleh. Yuk, dipermasukkan kepada keluarga besar dari mempelai wanita yang sudah siap berfoto, dipersilakan. Yang pertama keluarga besar Bapak untuk
Siang di sini masih bersama Anida.